إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat memuari remasifung Allah subhanahu wa ta'ala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Maka difung Allah subhanahu wa ta'ala rilalang Al-Quran melebihna surah Yasin ayat ke-68. Wa man nu'ammirhu, nani gini gitau kilampirngi umuruna nunakishu fil khalqi, ia romatul li sumatope meng pada rimula ipancajinna ya naritul lisu imalemah. Afala ya'qilun, pada dek gana pakke guna wi iyaro akalenna idi iyewe rupa tauwe sito ngetongenna asaleng apancaji ngetta ya naritu malemaki yaro nasufung Allah subhanahu wa ta'ala rilaleng akoram malebina makada wa khuliqal insanu dha'ifa, ipancaji wi iya tu rupa tauwe rigo engkanai malemah nainapa asaleng apan caji ngeta di rupa tauwe ia naritu de memetoga gapat disengeta. Maka difung Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Alena fung Allah subhanahu wa ta'ala yepasuweko pole ribuana indok la ta'lamuna syai'an rigo engkan na de gagamuiseng-iseng. Wa ja'ala lakumus sam'a, na inapa na pasokui apan cajingan na fang Allah ta'ala lori ko tumenang na pancajak ko pareng kalinga. Wal absar, makkoto panaritu pakita. Wal af'idah, makkoto panaritu pada na pancajak ko fang Allah ta'ala ati. La'allakum tashkurun, memuari pada engkau kusimata syukuru kiwi papinya menna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sidinna papinya menna fong Allah ta'ala mati semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kadi fong Allah ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka da iyo romatu sinin na papinya menafang Allah subhanahu wa ta'ala, pasti semuanya kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir ya masifung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pada naurengi dia senge papinya mengritujunna umuru. Ya pada engkau madepu ngamakukowe nasabah pertama Allah memberikan kepada kita umur. Kemudian yang kedua engkau mopi naure fang Allah ta'ala disi-disingan. Kemudian yang ketiga adalah engkau naure fang Allah ta'ala asagenang ritujunna wattuta. Dan yang paling penting dari ini engkau naure fang Allah subhanahu wa ta'ala dia senge tepe. Nasabah dia tugaga makke guna. Dito tu gaga mabaraka nareko yewe dia gaga naritu nikmatul iman, nikmat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ya letak makuko yang kekitu majapa. Jangan tertipu.
Nasabak magai nunakishu fil khalqi. Engka nasewa wattu matu naubiki fong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita letak makukui tuki majap, lalu kemudian kita anggap bahwa kita akan hidup selamanya. Kita lihat diri kita sekarang ini sehat majap paki, lalu kemudian si dasengnya letak maka dulu tutuki sehat. Kita perhatikan diri kita sekarang ini, maka damat tujuh-tujuhnya jama-jamaku. Lalu kemudian apakah kita menganggap bahwa usaha kita akan terus lancar seperti itu? Kita melihat diri kita ini dengan jabatan, kedudukan, dan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita ini. Apakah kemudian kita menganggap bahwa semua ini akan kekal? Diga gatau tuori lepo ni yewelino manenungan. Dia gatau tuo si pupuralino. Dia gatau tenasalailino. Maka nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini serekuam mengi dipakai gunai ritujunna decengnya. Nasabak narik kode disukuru kiwi papenya menna fong Allah ta'ala, nasu fong Allah ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Yakumu sukuru kiwi utambayakku. Wala in kafartum nekia nareko mosakarani demu pakai gune ritujunna decenge, inna azabi la syadid. Majepu iya tu pacalaku bahwa siksaan Allah subhanahu wa ta'ala itu amatlah keras. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir yang masih Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ye makukwe melu niat tamai tawadwana uleng Sya'ban. Betuan nadina namita diat tamai uleng Ramalan. Jangan tertipu. Jangan sampai kemudian engka kita jengi iya uleng Ramalan. Nadina sininna iya tuwe di tamat tuwe makukwe narate na tamai uleng Ramalan. Padahal ia bahkan ia mega dita maka pada macawe itu ulan Ramalan mega tolisun rewa risesina fang Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal, jangan tunggu Ramadan. Jakiam mengi biasa ngi makan melo ki malasitutu majapa sehat mega to natamay ulan Ramalan. Nekia di nulle mapuasangi, di itu nulle patatongi sempajat tarawih, sabak magai malasay. Mega tau naratte natamay ulan Ramalang, nekia aga na pigaw na palabo mi bawa makor. Nasabak magay madodong ni tepe. Di ni gaga sumanga. Lalu kemudian dia melewatkan saja bulan Ramadan seperti itu. Untuk beramal pada padan nama puasa, untuk beramal pada padan nai pemigai sempajas sunnata, untuk beramal pada padan nama baca Al-Quran, untuk beramal pada padan nama sidekangi waram parata ajak nata tajengi ulan Ramalan. Belum tentu kita dapat, belum tentu iman kita ini pada riwatuna tamai ulan Ramalan. Belum tentu na orang ni Allah Ta'ala adisi-disingin. Belum tentu semua itu nasabat tenia idik mapat tentu. Bukan kita yang menentukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkamu pa asaginang wattu ye makukoy na orang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi go memeni ya tulip go kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sekarang ini. Tidak perlu menunggu Ramadan. Akan tetapi narikko irati Ramalan, bulan Ramalan, atau kemudian kita memasuki bulan Ramadan, maka isilah dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal ibadah di dalamnya. Kaum muslimin jamaah Jumat memuarir yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tertipu. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magmunun fihi ma kasirun minan nas. Engkau tu dua pape nyameng
ia mega aga sana TV ya rupa tahu tertipu aga ia ro as-sihhat wal farag. As-sihha na italena majappa, dia melihat dirinya sehat, sinasengi makada terus menerus dia akan sehat. Wal farag makoto panaritu asagenang ritu junna wattu sinasengi makada tuli masagena wattunna, lalu kemudian dia tertipu dengan itu. Maka kemudian ia makokoi engkamo pawattu to pada telinga kita sadar to pada rewe. Lalu kemudian kita ya gurui agama na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Aga pura ya gurui pahangi madece ya kamalakang. Ya na yamatu ipuminasa dupai wi apalan na mati resuri munrin na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man nu'ammirhu. Nigi toy kelampereng ni umuru. Nunakishu fil khalqi. Pada engerang ni makada engka tumatu na sewa wattu ipalisu ko pada rimula jajimmu malemah ko. Kamu akan kembali pada kondisi di mana ketika kamu dilahirkan. Maka dia Allah Ta'ala capak na yewe ayat afala ya'qilun, nareko makoiro. Apa yang membuat mereka tertipu? Apakah karena kemudian dia kuat sekarang melesiwi majapai? Padahal awalnya dia lemah. Apakah kemudian dia itu karena sekarang megapat disengena, padahal dulu dia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa? Nunakishu fil khalqi. Ipali sumatu pe memalemma pada ruwatun nari jajah. Tapakke gunai wi akaletak si bawa madeceng nasabak nareko de dipakke gunai ya naimatu maladde isesse ali tak resurimun rinna Allah Ta'ala. Kadai Allah Ta'ala na cerita dari tujuan na yawe lisek neraka. Maka deh waqalu pada makka dani ia ro lisek na neraka. Lau kunna nasma'u menenge ia ro riolo wattu tuota rilino ipakke gunai wi paringkalingata. Oh na'akilu dipakke gunai akaletak si bawa madeceng. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia kue. Dia tama rilalenna neraka pacalan na fang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia tutu megai lise kiwi ranaka pacalan na fang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia napake do culin na meringkali ngari agama na fang Allah ta'ala. Dia napake akalan na pikiri kiwi ayat-ayat na fang Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masifung Allah subhanahu wa ta'ala. Dialani agurung ritujunna yewe ayat. Mengulanna makada sukuru kiwi papinya menna fang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba cedek kalalum itu sukuru kiwi papinya menna fang Allah ta'ala. Aga nasu fang Allah ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Mega sininna ya pancajingan fang Allah ta'ala peringi mana papinya men. Nekia wa qalilun cedek min ibadiyah. Oleh riataku asyakur ya simata sukuru kiwi iro papinya meng. Kemudian yang kedua, dia letoi agurung makada aga yewe ipanadingi makukuewe kehidupan dan nikmat-nikmat yang lain itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Engkau capakna, ada ujungnya, ada akhirnya. Yang kemudian pada akhirnya nanti reweki risesina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian
Pikirkan, pakai guna je akal letak untuk kemudian memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala periki dalil dan sebagainya, maka dia gaga wedi risumpah rilene Allah Subhanahu wa taala. Siti najamui Allah Taala pancaji ki Allah Taala periki sininna papinya menna Allah Ta'ala nareko malasa ki pasauki Allah Ta'ala yang memberikan semua nikmat itu nrewek ki matun nrewek ki risesena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti najamoi nareko engka ki madenuang engka ki marelau engka ki kemudian kita mengharapkan kesembuhan dan rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti najamoi kalau kemudian kita takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menenna iro apan cajingan namanu Allah Taala pada ki apan cajingan. Maka kemudian takutlah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih daripada itu fafirru ilallah. To pada lari li supaya lauri fong Allah Subhanahu wa taala memuari pada engka ki nauri fong Allah Subhanahu wa taala umur mabaraka adi sidising makoto panaritu asagena wettu warampara mabaraka memuari pada napasiruntu ki fong Allah Subhanahu wa taala ulun ramalang ai di seki we ulun ramalange nasabab pakkasiwian madeceng lauri fong Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.